Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba usika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, tufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wote. Tunakuomba huyu mtumishi wako Tomaso, tunayefanya kumbukumbu yake leo, umujalie shiriki ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufuka afunguliwe mbingu za mauti apate kufika mbele yako
kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Ogosoma korwa egetabu kia Walawi. Omonene agakwana na Musa asegetunwa ya Sinai akamotebya. Mubare chichuma isano na ibere ara gatano na kabere kere chumeye mo ebe yenga kiyo mwaka omugima. Naboigo enga kiyo ebe eye miaka 40 na kianda erio aserituko ria 10 rio motienyi ogatano na ne omwaka iyo ne bwemerongo 5 no yo mochene no moyo chene moralie obosibore asabantu bonsi bamenyete asense ya ino omwaka iyo nobe omwaka bw'omochengo asemure kera omuntu ore asemure airaniwe ase omwando oye na kero oyo mo ase amate yae omwaka oyo bw'emerongo 5 nobe oyo bw'omochengo asemure ase omwaka oyo timo obusura kende gose kogesa echiemeretie korwa ase chimbusuro echiemereti korwa chimbusuro chia wetense gose timo sangereria amasabibu korwe mesabibu etacheretwe omwaka oyo no yo bw'omochengo nobe omochenu asemure inamorie chindagera chiemeretie chinyene korwa ase liroba ase omwaka oyo bw'omochengo kero omonto airaniwe ase omwando oye ase igo onye gokoneria omonto ndegento kende gionsi gose kogora korwa asare timo baisa okorerania
obolianania koragore omugondo korwasa omonto onde wakana omonto oria koreng'ana n'emyaka eyo etigarete asara agese ekero ky'omwaka gw'omochengo otaraika onye emyaka ere emenge nomente rigori onye ere emeke norikeye ekiagera egento ekyo agokoneria n'omubaro bwokwama kw'omugondo timo baisa okorerania obolianania korende moiroke Nyasaye oino ekiagera inche ninche omonene Nyasaye oino ring'ana lia Nyasaye. Responsorial Psalm. The response. May the peoples praise you, O God. May the people praise you, O God. May all the peoples praise you. May all the people praise you. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May the people praise you, O God. May all the people praise you. May God be gracious and bless us. May he let his face shine upon us, that your way be known on earth, and your salvation among the nations. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May the countries be glad and sing for joy, for you rule the peoples with justice and guide the nations of the world. Response. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. The land has given its harvest. God, our God, has blessed us. May God bless us and be revered to the very ends of the earth. Response. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. Kindly arise for the gospel acclamation. Mongoro awe na inwe osoma kwebanchiri uno yaligetwe na Matayo omutagatifu. Matayo 14 yemo goika 12.
ekero keria Muruti Herode akaiwa chinguma igoro ya Yesu agatebia basumba bae, oyo nere Yohana omubatisi obokiwe korwasa abakure, ekinakyo gekogera chinguru ekyo chigokora emiremo asare. Naki Herode konya obwatire Yohana omusibire omubekire ekyera ase engencho ya Herodia. Herodia muka Filipo mumuromo abe ekyagera Yohana amutebeti taiboronge asokomenya nere weika akamurigia kumuita korende akairoka abantu ekyagera konye banchire nga Yohana nomubani orenge ligache weika lituko lyokoinyora okoiburwa kwaye omwisike bwe Herodia agatenga gatigati y'abantu akagokia Herode. Eri Herode agatiana ase okumuriere iranga namo ekende yonsi araburie. Mwisiko lya agateba bunangina konye amotebereirie inga omutwe o Yohana Mubatise ase esani. Monda agaichana Muruti agaichana korende ase engencho yechira chiaye n'abageni baye ase omuyega agachika ayoewe. Agatuma omonto ase echereime anacheya n'omutwe oye akalentu ase esani akaewa omwisikoria na ere akayoira ase ng'ina. Abaroko bae bagachia bakabogoli moberoye bakayotindeka bakagenda bagatebya Yesu amanganayo nimwegonere banchiri yo munguru. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Very good. You know how to respond. That's how you should respond. Good morning, everyone. For that note, since you have responded very well, all grandchildren, you stand up where you are. Of Muse Magare. Simama, grandchildren, Rose Yotaba Mojokoro. Grandchildren, all of you, stand up. You come in front. Come in front. You walk. Mnaniangalia hapa. You look at me. Nonyembali abanene osireirura abachikoro botaba bana amagare. All grandchildren. Do you know who is this? Have you ever seen me? No? You have ever seen me? No. I am Father Felix Boriga. Father? Hey, aloud. Father Felix Boriga. Again? You are a good people. All of us, let us go down to the house. We have a word with you. All of us. Wajuku wote? Twende? Twende? Pakana winu wanina wajukuru mweke. Enda? Okay. Aya wano ndigeliga mwezi. Inabaseli singinje gesongo tindi kukwana biyeigo. Ababa kukwana gesongo uyoka. Maata ali tumanye kukwana gesongo maega.
Ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru nyote kwa kufika katika familia hii. Kwanza kabisa nawaletea salamu za Baba Baroko Father Edward mukwani igaiwa sare igaiga. Jenale goja kusomisaga, lakini wakati tuliongea chana asubuhi, chana nilimwalikia message jigejigoliku madaini jenge ndo magalega abu na inchi na onkale minsonganye. Wana mambi manya kungakera nga kanya gutanga no na bondachi. Nchimuno mama yete do muiwe nakora gendo. Natangana. Ande kana ikana ndo tabikanya kugendera nimize na bondachi. Yono kugendera ngochale. Kana le gocha igakuruga wikire baiga. Bandi babu datini da kwalia waka bandi babu fata konyenga yuri ntu anya gukora. Ne kane mwanya kondro. Korulirire matuka mange injeti ngokora gasiga eko garatari ontobire, lakini rende nonyina banta bange bakura nanya gocha mugako yale kumulfata ga kitugasiru buru mintu tojiti singe njukuru mwaka 2019 omotinyo kianda paka omotinyo kabero yigete kwenye nesukuru nde ini miagerenga miaka 6 at least was 5.5. Yonekera ole skuru turi kunyaga soka okoberekera simote gerenduki abalimu gikara mutanya kondo, lakini bono yesana ile nende kuri skuru na korange mitinyi 5 na inde ngairwa sakaro rangenyo nyamira uchimata kega injirelie go chigo Kisumu. Ngokera mo Kisumu teneni teba nga fata minto nale ga igati amole ko bara wanjire gali kira teneni igo nonde paka bono koruenga ki yo mutinyi ango gatatu nge ngo wakera Nyasaye biya asinginje ya mate yo mugaka magale. Ni mzee ambaye nimechua sana kwa siku mingi. Mnatora abana bake nimumanyite kera kwete gaiga njitinyale tigocha, lakini era ndiye naende kera abura wali wande atinga incho ngate barande ndamo chalende nonyo mugako na igubiya sare ate batigangi nyeru yoka bakanko nakie kwa mwarale nachaga umugako uri magale rero someti abanta bangiga kera ruete Nyamaruma tari wobe gukwana kwenye mokonge yakure kwenye sukuru bali mumanyete kwenye mokonge yakure genduki igo oroche no nyamokonge yakure mokonge n'abantu barengo wasine birogo iga abantu abo kwenye bakore genduki akahacha kababuki n'abantu abo nintu tuarenge aba bande mbaye gitiga somora kini Cyrus na bali bande ndengi no tuarenge mokongega iga kanyebokia ekagera tugaja kuruoro tukagenda gusoma nandi guchesekene ndi gujumuye tukamenya kuruo tugasoma makabona tukababa sasiro tina abandi muna mubarukiga kwenda umuntu ino mokole ngo sino muntu monene naende bwesiko muntu kuboki bitondo bakabyatene na ndaisi njengo kumya bantu rabatango kora bale bikone mugako yakole tegekone. Hiyo ndio maana tunamwenzi sana na kushukuru. Yoto wakera Nyasaye biya singe nchamolete te ase kinyoleke iga naenda akamwemere mu yobwalimu agakora emirimo biya akalitaye. Tunashukuru Mungu. Yekeganie kanendera yoto wakera Nyasaye biya mono. Ndolikolera lero ngamwali na kwenda pana. Tunashukuru kwa kuwa yeye aliweza kufanya kazi yake mzuri. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru familia yake kwa sababu aliweza kulinda familia yake vizuri. Mwenye kutete kuligelia familia kuligelia bana. Kuligelia bachukuru. Sasa unaona hapa kuna mtu alikuwa nyuma ya haya. Na ndio maana huyu mzee tunamshukuru sana. Na tunashukuru Mungu aweze kumpa maisha ya milele kwa kazi yake
aliyoifanya. Na kwa siku ya leo basi asengenjo ili tukeliga tuomera naga Nyasaye turangeria. Mungu anatuita tuweze kutafakari sana juu ya kile kitu ambacho tumepoteza. Yani gentu wasiririe ose ogosira. Mungu wetu mnangoteba. Nasema ogosira. Kwana gosiri gento kende. Mwana gosiri kende ga. Muna wone kenyoroga totebe kenyorege ngakibona gekuruku. Iga ntumba wado gosiri iga. Mokonge. Abantu abonsi pikuru moinoga ali omuchwe yago chapaka goje ngakikenyorege gekuruku. Mokonge. Tumba. Ekero gunaki ikura elio likura boli magegero yonsi pikomba ili kurumunu paka mate no gado uchikabe go chibate magegero mokonge ende mokonge kurwe sublocation totebe lakini bonsi pia bantawa kurwana bagisake abagisaka abuna banta bamugosaba ngao wanonta ketuboliga ninki orisikero koliga likurumoino paka mate yasirire keregege ubwanje nabe aigonde tayoko goita buno gukwana go kwanyore no gukwana kwanyore igo mwatabiro bwanje ni mwakore gende ya kabere kiyasirire munango kwana ntagete torengene igo abantu abange mbalengere tinencha ndigeri torengereriamo muna nate ekinyoreki yonsi pi nki gyasire twatebe getangani ya kabere keregege obomo igo obwanchani obomo naende kya gatatu ngereki keregege kisemi kisemi igo nk'abantu basiri keregege kisemi ikine kya gatatu naende ya kane tagete torengereriamo muna tugukwana iga torengereriamo kurumat kurugora arimo ino guchia twatebire kisemi no gyasire ne kya kane emwateba obwanchani abamo kisemi naende kende obora ai imbuyo ekero obora inga yani bora imbuyo yabara ina obara abora kini mbarikura badene inabu nikyaga tano maskani tayo yego aya wono toirane wono turwe kenyoro wono togene nyomba ngiyasire rero buna bodo ese wiki yansa buna bone kero kuligeri mwangi wasirire kerekeke morembe na munyure to mugako uri moye keraso ete nyayo atebete bintu bitatu nchenkoleta ekemo love imwake bobwanchani yakabere obo agateba naende nchekoleta obomo naende agatebe kende de tomorembe inere gas moya tebetera gukora arua agende timaiti bono egento kere bono tumaiti naikira neti go stakole tegendo ikworo kingenjoki lero Nyasaye nateba agotoinyori tubwe korengereri igoro y'ebintu byasirire ebintu byasirire twanyorire kenyoro ebintu byasirire na twanyorire ori orengo mugambi ori ko kunyayo bintu ategete gukora nki ategete gukora ebintu bitatu twateba naire na bintu bitutagetega singenjo konye byasirira asense obwanchani omorembe naende ki no bomo iye kworokia omonto okoba omoruti
Usomo mbionde bwensi na wabona mugambi bwe family. Wiko twale nkentoki ni kitu gani unataka katika familia yako. Unataka kufanya nini katika familia yako? Asoko somo gutangani. Mwaka wa Jubilee umetangazwa. Mwaka wa Jubilee tumetinya mutwanya gukora Jubilee wonogese. Munyurete mwaka 2000 Jubilee yarenga nyama uyale gutari umusaraba woire keresenda. Bali mwarengo. Naende bona ge Jubilee nero yo mwaka wa osemeri. Ige ngakinere goika wale viongozi wanatangaza Jubilee. So Jubilee ni wakati wa kutafakari zaidi mahali tumetoka, mahali tupo sasa na mahali tunaenda. Kwa hivyo siku ya leo masomo haya yanaitwa Jubilee. Wakati wa kutafakari, kuangalia tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Na ndio maana katika wakati huu huyu mzee pia anatusaidia siku hii ili tuweze kutafakari sisi tumetoka wapi. Na kwa kutafakari tumetoka wapi ni kujiuliza tumepoteza nini maishani mwetu. Ni nini tumepoteza? Otige kie kenyoro wona nae ninga kyokweri linga asoboge mabwao ngi wasiriri. Nini wasiriri? Ikiwa umepoteza subira, basi unafikiria china na asiriri okolemetingo nyara kolemeli mono. Unabona fata ante binga genda abantu bali nabo barabembale mereri. Nagera naja mapema. Kolemeli. Umepoteza kitu gani? Umepoteza marafiki, urafiki. Obuhiri, obuhamate, obuya, na bubu urafiki. Umepoteza nini? So Jubilee ni wakati wa kutafakari. Na mtu ambaye ametangaza Jubilee hii ni kiongozi. Kiongozi ambaye anaitwa Musa ndiye amepewa jukumu la kutangaza wakati wa kufikiria. Igo mwegure gasi yemo yo murayo ndebwenzi ikabara ina barayi mole ku cyama de chino ni kutangaza mwaka wa Jubilee. Na Jubilee ni wakati wa kutafakari. Igo mwao naende kerole mwao ndiro muwenete kora ati kende yonsi mutangase twansire Jubilee ga. Nonyo bokimati akora aruga kende yonsi kende muri kimogora. Ligere tolenge liasi twakore gendoki. Twarure ase tuli naso kora gendoki. Na yule ambaye anatangaza lazima awe kiongozi. Tali mwana uji kutangaza wikawe kiongozi. Wikabo monto umurai, monto monene. Ke usinga kikego te monto monene gendoki yale. Ono igoro yao. Kora abo monto monene ndo tali eliyogo igoro yao. Lakini abantu abane bamanyire baka bagendoki. Na huyu kiongozi Musa alikuwa anatangaza nini? Alikuwa anatangaza vitu vitatu. Ya kwanza, akasema kumbukeni wale watu ambao wako na deni yetu, madeni. Yakabera kama yote abantu mbale basibira abange batige na barabu bayigure rubagende. Ili akatata kama yakoteba. Mpuye naende ekere twarengere iri biye bintu twasiriri wono twanse biya. Ige bintu bitatu. Edeni Eliakabere bali basibire batu bagende. Lya gatatu kamanya gutangasa twanse biya. Niki na kinya sawa tonyulia siri tukolia lero. Kwamba ukiwa na deni, oneni kwamba umelipa deni. Na deni sio ingine, ni deni ya
hayo mambo matatu hayo mamana ambayo tumetangaza kwamba yamepotezwa. Nonye tubwatia masikani usika abantu bande. Nonye tuanje timu amato umunje wakanili deni. Kama una umoja usirikiane na watu wengine, uanze kusirikiana nao ni kulipa deni. Ndoke ratu alinga gusoma gaiga ruguru Cyrus Theophilus na abandi bamanyisaga na tulikuwa tunasirikiana na endo vya tukaenda sukuru ya Megoro Kunyamau. Watu karibu 10 hapa class moja. Tukaratika tuikaranze klasi imetua kanechi deni. Kwa kwa nyawo uli wakalile sukuru visi. Bono ni tutwalenge tuakane deni. Igona omuntu bunabona tochikoye obokimaga ntotiga tuakane kere kike. Uisiko botigo gende igo turakora gendo. Igona muikaranze mwezi mu mwakane deni. Neki na kyo mwako olekoro kumusata ngasi lipeni madeni. No nyo muntu kuna gocha mwaye ngwanye gochimwaye. Igono bwate deni gosto bwate. Bwate deni. Na injengi yako na acha rero ga. Ngakane deni. Kwa mugako ulitayo bono. Tiga ngakane deni yero ni go bono ndo nditaweze ko tani bwate deni nje. Na kuri. Lipeni madeni. Oisiko gana mumonda kwaragera wire mwa otanya koragera no bwatiri deni gosto bwate akana ri na ukilipa deni basi kutakuwa na amani, kutakuwa na umoja. Na hii ndio Yesu Kristo anatuhimiza. Wale wote walikuwa na madeni mwaka huu wa Jubilei walikuwa wanasamewa wote. Oise kwenye oromo ntayako wakiresi mwiri eturi kumwangera. One kini. Unaona bana na ubaka bwate gasi ngo unaona rosi gago takwa kiresi mwiri. Na ikwara. Wakero. Kimudari ko ngakiresi ibi. Na inje na yora ko ngakira ngafata bono ngiutari ko ngakiresi ibi. Na eto ko ngakira. Injini teme lakini wakana madeni. Kwa hivyo wakati wa Jubilei ni wakati wa kulipa deni. Na sio deni tu. Na pia wale watu ambao wamefungwa waachilie waende. Freedom. Tutageta obosibole eligera abantu babuye komenya abantu basibugete tali basibire. Unabona okuru mwa turi kubori monto ibaga kara gosoka ku nyumba onde tayo kubori ibaga ogosoka ekogera nori na gendo kieke. Na tunataka watu wakiwa na uhuru, na uhuru wa kwanza huu ni uhuru wa kushukuru Mungu. Kushukuru Mungu. Na sio uhuru wa kushukuru Mungu tu. Uhuru utakuwa uhuru wa kweli ikiwa tutaweza kuheshimu maisha ya mwanadamu. Na maisha ya mwanadamu yanaweza, hiyo ndio tumesikia katika somo la Injili. Maisha ya mwanadamu yanaweza kuheshimiwa vipi? Nchira kituranyare gusikobo mu bw'omuntu. Nekero tubwatu mutwe. Mwe gusoma ko gutanga gusoma ukwe wanjiri gwateba Yohane genta tatagete umuntu yoro rukwera ngi atatagete. Yohana atatagete gusingeri Yohana bwate. Tegerabia. Herode atatagete gusingeri Herode umugambi uyo. Nki atatagete ase Yohana atatagete gusingeri Yohana bwate. Ngere ki Yohana bwate. Kere ki bwate. Maene. Uma
Aya, inchi Herode audetona. Kere omotwe. Mojuete bia. Ege ntamurete Yohana omotwe. Herode ege ntamureka na ruri umugambi ne nete bano muisiko yose lakini ege ntamurete omotwe. Ige kwara kintoki. Kuko boka maambi kara kuno motuko sino kolete kintoki. Koko yoto to boka ka muturo yoto igibi ndo baka bisariki. Omotwe. Wokurara botuko kara kuno motuko sino kolete kintoki. Onyo motworo basi ona boko karaki. Omotwe asengincho omotwe rigeri mutu muna wono yone. Onje muna nabo kama bikuruabu. Kintu na kuno motu noro. Yona bongo nyara go ikase ngora kintu. Mwana bali abachikoro bali baenda kuchimadali basome common sense. Tukwa nango common sense twensi. Common sense yani na bokorora. Na bono nimbaroji moka timbaroji. Nimbaroji mwezi pi na nimba manyete. Manya kuru honte timba manyete. Igoni mbwa to mutu. Manya hote timba manyete. Ngeti burango madarengi. Igoni mbwa to mutu. Omotwe no rokolenda. Ili akabero lendeki. Ase common sense. Oro meme. Monyu wete bia. Oro meme ngige korogoro. Abangana. Linda mangana ukwana. Ko roino romutu. Nabata imambe ekero kunyanga tubwati mutu tigakugenda mugondo kira nande tangasa baminto timbwati mutu. Igera abantu bakabayembuki. Bamanye tubwati mutu. Eko no kwa kene yose kero tubwati mutu bantu mbao kora kendo ki. Mbao kubuli eko tubwati mu. Omutwe. Nainde amwesu muna nabate binimbarochi muna muriga nimbarochi ka. Tingote abati barochi. Iyo nabateri egento kolenda muno omutwe. Hoko genda mugondo nkyo kolenda. Kogo tare ne par. Nanjire Nyasaye tata. Kwedo timodo chimagombo. Ora gete kurwa saba kule. Mawi kegima korona ko mamna ba kule. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Tunakushukuru kwa ajili ya familia zetu. Tunakushukuru kwa kuwa wewe umependa kutuchalia baraka yako na hasa mwaka wa jubilei. Tunakuomba mwaka huo wa jubilei ambao umetangaza sasa tuweze kupata msamaha wako. Ili daima nazi tuweze kuyaheshimu maisha ya mwanadamu. Ili sote tukushukuru wewe Mungu uliye muumba wetu. Mungu rotoiwe. Family sikawota balimo gusaba kisara cy'abanki. Tusabe Nyasaye Tata, Nyasaye Mwana, Nyasaye Mwana Mutagatifu. Twawakire ngambi ya monasi ngicyo twetubugima. Na mono twakiase enka yo mwaka Tomasi amone family ya Yesu muna Nyasaye. Kwa murangire tkurwaso mu bwenseye. No tokobori wetraso wanja kwa na mabiraho. Unyaka kumwabiramo cyaye. Ili nyaga usanga uburuti bwa utakwera. Tatu Mutagatifu rabana baye n'abarugi baye atigete nsa Yesu mu Nyasaye batumira abamarayika bawo banyare bakobarinda ase obogima bwabo bwakera lituko omo Monguru otoiwe.
Nyasaye tomuya Yesu no moikomo chenu nigo ngokubaka no kobone kiaro itato itondura bana bao munya ba mera mangi na ira nirimbia muna sabageni bakire gaiga nabo igo tata umuga kominto gendete nyokorete kindi kebo mwabire nabo igo tata na intu tokonye ili tunyare kugusasi makirenga ki omunguru toiwe. Lord Jesus, we come unto you this morning, thanking you and worshiping you for the gift of family. We thank you for the families that are gathered here. We thank you for our family and the family of Mzee Thomas, that Lord of mercy, you give them grace to be able to overcome, to be able to celebrate the life of the late Mzee. And Lord of mercy, we pray that you give families peace, love, unity, and perseverance. Lord, hear us. Our dear Heavenly Father, we come before you, Lord, this morning. Father, we adore you, we worship you. We lift up your holy name, Lord, because you are our God. Father, as we come before you, Lord, we know we are sinners. We have sinned and fallen short of your glory. But we want to thank you, Lord, this morning because you are full of mercy. You are full of compassion, dear Lord. We pray, Lord, that you may extend your mercy unto us and forgive us our sins, dear Lord. Father, we also want to thank you for this day, dear Lord. We thank you, Lord, for everyone who is present here and for even those who are willing to come but who are unable to come, dear Lord. We thank you for the journey mercies that you've granted us, dear Father. Father, this morning, we want to pray for the souls of all departed. We pray especially for the soul of your father, whom you called to your kingdom last year, dear Lord. Father, you know him, you know his sins, oh dear Lord. We humbly pray that you may forgive him, Lord, and welcome him into your heavenly abode. We also pray for the souls of all the family members who have left us, that, Lord, you may rest them in eternal peace. We pray even for the souls that have nobody to pray for them, dear Lord, that you may grant them eternal rest. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Lord, hear us. E Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, sikiliza sala za kanisa lako. Sheria ile hayo tunayoomba tuyapate kweli. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumusifu Yesu Kristo mirere na mirere. Inejinga kije sadaka nkoba saba turu twensi sadaka na nyuma yaye dutanga numa toreo ni family karibu. Hello. Ntagetenga kuna mukuru sadaka bali mukuru na M-Pesa ndaite kubasomere nambe ya father 0712 118 839 yansome nande 0712 11 8839. Yeah, karibu kwaya. Ndeke ondo no mwana atamaiti mwana roboro ko kondieki
mwamu ko nabako mateache motuga. Jine jinga kicheza taka na watoke mkatwensi ama suku za taka yeto. Asa matorero familia tutangane matorero bano familia na bakristo to bwat kurma ya twensi asa matorero na udongo weka ni bunyamo Toko sana mpango moja wadi tutaja sama matorero karibu
Tatene igoro twese. Tatene igoro. Sarini ndogo, ili sadaka yangu na yenu ikubariki kwa Mungu Baba Mwenyezi, kwa sifa na utukufu kwa sarani wa minto kingwazikia ni kino yana Nyasaye Tatu Mwenyezi. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Tomaso, ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Niweni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni kitendo cha kufanya na kuleta wokovu, tukushukuru daima na popote Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kuwa lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukiisha kuangamishwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu. Bwana, tunaweza kusimama hivyo kwa heshima kuu. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifu vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili wewe kwetu
mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kuyali katika mateso yake, alitoa mkate wa kushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya wanaojibiara milele, itakayomwagwa kwa ajili yenu, kwa ajili ya wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbuzi wake na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kusihi mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tubate kwa chama moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako roho popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Yusufu Mairura na wakilero wote. Tunawakumbuka watumishi wako Tomaso Magare, Mongina Nyangarisa, uliyewaita kwako kutoka dunia hii. Uwachalie wao waliosirikizwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, wasiriki pia ufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko. Kumbuke na marehemu wote, wapokee kwa nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenyewe na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba wetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, watu tusifatishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachini, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu ila imani ya kanisa lako, pende kulijalia amani mmoja kama alivyo mapenzi yako, na Yesu na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Olembo imwezi.
ili manenye sae krusi yense panegesio morangeli wasindagre Mungu Sara yoga toliwa sao non tolia nyale komunyavia Maria babonsa vere Malaika no mwanchongo bocha sa tala nyasa Sara yo wanja sa na manyine nganyoro muro mutagatifu Yesu inde na manyinga enywe ekiara eweka wate babo na nchira ine ngoro ya na yonse Sara yo wekeya sao nengwete banenje no musali omole imwene tya kanyoro mubire na manyinga Yesu okabe bibe byane omonguru timwene tingoso mwane ne atebe ngane moyo kana moyo nengobwene Sara yo weitia sao nengweitia ndoko byonse bina kara kyaera byakebe na no miyakeima korwanti ngaliga sale akinya sao no miyangwere mabere Sara yo sasima Yesu nyasa monenone na igora sali tali igora ne ture kirasole ngo sasimande na wanjire ne ngora yonsi ningaligeti no wekana oicha sende oiche bano ngochara ngaromia Fambina moko tangana soko nyora komunio takatifu kuruara wa Kristo wa bwati
Tutene igoro tuanze wimbo wa shukrani. E Bwana, tumepokea sakramenti ya kimungu na ukombozi na mateso ya mwanao. Tunakuomba zawadi uliotujalia mwanao kwa mapendo yasiyo na kifani, itulete wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Get seated. Tumusifu Yesu Kristo. Tumusifu Yesu Kristo. Mweno mokavata tosomrie mise enjenu. Tiango tomwe achingo bya mayireso to. Naende biamano na inwe kwa kabeo na bere biamano samatera mwatera mayana. Mo kwa kabeo chingo bya mayireso to. Biamano kwa kabeo aso
na chairman we Paris na mbia mono mbia mono mukatikista chinko bia chincha so bia boli bono fata taba tatuanire bia sana ne kwa matel bia bono tetu aka chinko bia chimo chigo summarize ya chiko enda iga aya karake 1 2 3 aya chia soire bono moyo moheriga tukure aya 1 2 3 togende mbia mono mono ya father ne kwaya ne ya ito muna twachire gwatendi iga na andi na bakwanire mbia more ise samaliete ngoro kwa Silas Omundi Magare sokolene na iga bo mundi echakirete machweya so father ne so bono mongino mutangani tunoye watatu family nene bo munene na igo kuboli gore ya ganka igane likura iga no bo mundi onse pikoro ali mpaka matari mbia mono rende father na aba Kristo na ndaba iri rende so chako uso sangesia igeto father tateba father is my best friend from over 30 years na ande liago teba lenge gosoma no twangine Nairobi alia nyoene ke rumsa arwarete na to verete close sana very close nyoeta apiete gaiga he was very close to us because I remember around October 2022 kama 3 October November omusori akabanga nkole mewale kaina achire kuligia matunda ngakirwa ngatebigunga nchwango musori talibia muntu mutanga na rengera team father kaenda alisa gusoma Catholic University of East Africa tukagamba nere gatia kiregento kole ngi usengoli baise usile exam kole ngoli baise agacha muna achete igo because nere no mwalimu oye agacharenda akamwagwa kwa baroire it was a Sunday maambia kwa yoro msoko boka and then from then for the next 2 years omsaka nyara medication urero bwa ngobo komu lakini ekanyara kananga obeire buya for the 2 years tu amubwate igorende father mbiamono na ndende mbia igento kende atabatebia na kolete PhD so is doctor kero kumu address so jakera Dr. Reverend Father Felix Furiga igo omaide na bugamba tebi is a friend na bara koreki bara manye inki bara tebe so is doctor from now henceforth into what a PhD holder around igaiga the tough theologian in town and mo kuminginyo kwa na father yoka is because of as to arule omse bura father whatever eka kieri omse 1997 kerto akole the class 8 kurwa munga lengire quality rande anyago broken omse olina njita masomo sana what he did abana bali bonse piba yetete akaenda bonse pia kabasabira amabaga nyamaua father was among them but then akamua kwa chakera yake moni but later we met in Nyamaua to accomplish mission to our so rende he's been close to us so thank you for coming na wakatikista thank you for coming ne choir for I think you've stood close to us for the longest and apart from a choir for a little minute kere mali he knows the story sindio tinya whatever lakini then our relationship runs deep bia aso che in large numbers so in this injena cha go introduce so I'm going to call the next speaker who is the 10th
son, the 10th kid of Mr. Thomas Magare, that is Dennis Kizito. God is good and all the time. Timanyeti usenima iteke gusiyo kwa nevire gukwana. Father asante. Egento kweba goteba deni ngwa kaneta keigo but riri twarenge St John's ngwajite kanisa. Riri umusalenge na moroche before ataragenda. Na mwete na wako kwa barwaire na they walk the spiritual journey. Kero nate bunkwana timaitingi gukwana. Itangani kwaya. Ngwe Father nate amadeni gukwana. Ngwe amadeni gukwana. Mwachira mara kalenga ntoracha rimo toje karibu asante you've stood with us fora namanye tenjera gutonyora fora usino maite ntwasomete nera kinti maite gayata mete guchia mongana nari nakibara korokwa akamoirusi esukura kamoira bakanda kerema no more bado na yadabo yare guchia asanalo no mwari mwe dini ona ngosombe Antonio no arma ganake asante so le regasiane enge very simple ko kwana on behalf of your family magalengo ku Dennis Kizito lakini bona ni magalengo tare ko kuboli na lilio koya ko kuboli no abane ngote yabale na lilio lakini liane umwako oyo mumanyite kero umuntu knows umuntu in a very different way. Kuruliri retired in 1997. Ega coincide na rina njena aganyete kwanda university. We sat together for almost 1 year. Tore inka tutabu atigase oyo matari kwanda ata kwanda school onda retire. So when I went to school he cried ngoba ikaransa nere. But that is how we became close. And that closeness never left. So sometimes kwa go tirengola ikore you want a specific thing. Malaria mulira tindi monya gitari lakini ata tendu alia ngichente yabna kurwaligo. And I used to do that. Not because I go punish, but it's because the closeness. Usually as a first son, if you are not close to your father, there is a problem. Terrible. Because if you assume that it's your brother, it's not your father, it's your brother. So occasionally go ambatuale. But in a very tough way. He's a tough man. We toko ambabuya toko ikanyomba na ndo ngumani nkintaka orago thank you. That is my father. So one of the things ekatu akakosane no mongina, my wife now, he knew that even if he loved me, he knew ninje nakora magoso. So that kinekita ikine yoko nacha. Na wata magoso saboko abira mogoreki mukole omorembo father whatever. No ruetabu. Ejumuya, thanks for standing with us. It's a tough especially the last few months it was a tough time for him. He never had pain when he was going. He arranged everything. He called all of us 2 weeks before and he called the brothers. They were slow kidogo mbaigeti, but the brothers especially Abasaka na Bontita, we sat and us I got to have the final testament before Ataraba, and he was very, very jovial at that time, although he was in pain. Why am I giving the story? Serious stories come out. Serious things are said. But Korea for the last 20 years, he has said certain things. Some of them burdening me on my brothers to do certain things. So even Emisa, he had asked that we do it, and we'll be doing it for a very long time for him. Okay? Because nobody asked, because he had told me 1st of January 1954 okay, ngaenda nganyore kadi nya bururu kayareta.
So when we look back at Mzee, one of the things he loved was education. Sometimes walimu alenge ko tangu msengo cha alengo ba vitabu geteiga akokora ngata bwa tebesa choko bala thank you kwamwa kogo cha go reta bantu bande vitabu byonse okarage cyachire ale bro ko woni jina ko te garori ngo na ete usengo na ngo chokarage chikaera. He differed with certain people. For example, kero kona koiro mwana mo gondoka ore form 4 akaboyirio babise room yetu abada kanyomba ka matari bana gosoma mwako goja ngwara nyale bega ya timoroje oiti nonje story namada hanjite story oiti story go chiari go kikabe ari washu usego seria motari washu onyoranga gwakoreki wachire. So we used to have a lot of people here and we thank God for him. So the only question kwebori nchomonya, if I die, will the same story be said? And that's the same story I will ask you. What will people remember you of? Mostly abantu abange osacha wala osacha mugoro mwemokire aya osacha abange kero no kero isasirire bari kuigungo sirire ingina no ale tarbo wasino mano waka. Unfortunately that will also be yours gogo sira na wana mama no ale tarbo. So it is good to remember your father the same way you wish to be remembered, to love him the same way. He struggled. I don't know how he made it, because initially his salary akavechirunya, but he took all the 16 of us to school. Now we later learned we were actually 17. All of us, he took care of us. So ekero ngukwano mwaka magare tuakamurukiro muse, that is the name really. He knew muse tokumuruka. He loved education. No goko mogambia any story atari go chumutu goko roja kire go boli go senga radio na kie mo change station manyanga kwa chire without outside education tari go tegara, and that is him. When I married, you know, we thought those stories. He asked my wife 3 questions. Nga yokuru, nga yoso. Magara madete ate I want to be. Akamu ikaranse wakora na abuwa. Tabu the another story. Oigura. So as mothers, my mother is here. You thanks for taking care of Omo Akoria, and thank you for my brothers. The last few months were painful on your pockets, but he gave up at some stage. Mokani naki. Adanga wana kimogo sumbokera chiba mogo salibosa. Namuze chiba sechina wa gereta tukanyora. So you will use it until the last day. So we thank God in a very special way. So Mwaka Thomas is my father, is my friend, and is my brother. Those things are the Tebeti as a family, and especially the long discussions we had. Na promise Silas yari ke kitabu kita opungo kelikole because kierete. So the only thing Father would be asking is that he gave me a very heavy burden of leading a family that is divided. Okay, I get one invitation to everyone. Moranga iwanade. Yeah. Yes. Kwa bakoni wantoigo. Yes. Karansa. So she's the only one who came from our East First house. My prayer for those who are friends, help us to have a united family. Even if we don't talk, at least we need to pretend to talk. Terrible. Yeah, that's the only prayer. Mogo beka masabu monya beke kapisa makongu mwako lituate wa msini ikirolia Yom Kippur mwaka bwake ejubilee and bakwa vera na mangana makoro bakareke batige darbo. Because my worry is this: keroli skali usimbo nandu wononde ga nyeri bantu mbaka manyeti ngashira ne karteke na. And you see, when if you are shouting, you can even be shouting, you are my brother, but you don't like me. Is that correct? So I'm asking that miake ye kire ya elire
just tell everyone that Mwaka Taiyo, his legacy will only be if we walk as a united family. We may not eat, we may not do anything else, but let's greet. And over here he arranged every one of his affairs. And for all this I've said, I will ask also now my other brothers from my family, they're now the extended family, Puntita, Osaka, and all that. You remember the burden that is on our shoulders. Let us keep the fire burning. Unfortunately, a death occurs. Yeah, but you're orphans. You're not orphans if you're over 18. You are now leaders. Leadership has been put on our shoulders, and the only thing we can do is to raise it. I know you will not be asked. For 100 years. You need to do things differently. Find a way of doing it differently. But do it differently. And may the Lord bless you. So my own brothers and my guy, introduce one, but just stand where you are. But brothers and sisters, tenes more akimbarenga thank you. So when I'm speaking on your behalf. Father, tinde tukona mangana mangeda ngandagera nero tiganti gerabu ngangera Silas ache kwa ne ateba ya ukwana tuire the next kipindi and but nothing na tevi gunga na ande kana kore kukwana tindi wikara santara kore chama ne jumuya ne kwa ya bacho cha ntona kwamba chama ne jumuya ngoruli chama ne kwaya chugocha ona mokwera ramba kamukwane ngana yemo muikara sije na kole ja sakoleke aba kwena abe na inwe nenga kiyonsi. Okay, thank you Father, family na Wakristo mwemoro mwezi. Mungu ni mwema na kila wakati. Amangana fatara ndalia mwa kabisa. Ono ngwakana turedeni usinziri wakana. You see, omogako yo tu ajalera go celebrate kuinyora kwirende aye is a great man. You know, I started working when he retired. But before na jeto visi aye. Elietandira rekondoka. You know, he was a great man. Amangana yichisemi talimo Yesu. So mondo ntomwe berakini. So I want to say, family, unatuara nilikufata turandeli, waja turipe madeni. Mo wanja na mwake, omolembove, and that is what we are praying for. So, nashukuru for this wonderful family. Na wanta bayabale always, and they are very good. Na so meti wapi daktari, Cyrus, no, Gregory. So I'm also happy. It's my product. You want to get them? Okay. Thank you very much. We welcome you. You know, one time, I remember very well. Yeah, man. On time you go back, and only get a canisa, just give me a budget of Nkita to Koro. My thing get go Koropanganai. But I am sorry, Amanganai Nike and every time. Otherwise, in Meshkuru, no mondo me olenga, may God rest his soul in eternal peace. Nashukuru sana. Thank you. Omogaka. Chairman we Paris ne family na abakristo mwensi n'abanakuwa n'abakwani bijamuli mwensi n'abakatikisa n'abalime timbeba na inchega ndakwane nga mwaka magale no mwaka gwata maskani enga manene nyona abana bae bakwana mbainyorete kurekerema ngande bwanja ni twa kale twanza twa banja ine mono
yo mataki mwara mwenyore ga mwara muburi nga yobereta ana basani abanene nyondo ucio reiga onye fata ngariga abai mono abangina yona bagaka turiga fata rero gwa tutebi nga tutwara umutu oyo tunyurigeri na kitoko gendi family chitu kosa na boigo no maene onye tubwati mutu togendande kwanya tokonya na muguru tokoraki no mate tukwana mangana mange abana bamagale bakwane biya ande Dennis watebire nkwenda kwara tali ngumbu one ntuganyerete ne Paris wetra chairman itole gaga bwebe ulega iga na fata one ntokero nyombe linga mwanya gendiri akaba kuino ngoro akini bona ali chinguru chigane iri tutete ko tobeke ganto gase tebolinga iye kuruko mabijima pili chairman bwitu moko mwawe Paris na tukwanira gatukwani buya iga abara iburi moko mwarigania koronere no akari iga no manino itakoreteki arona fata bona tole birole amane jitaili bona basani bande bonsi piga esirimbi kebugiriga tole nyumbeli yakorireki yabeire buya ande ane tuna ukwana mono fata te binyo kugwate deni akana osina bereyo aina kwanu tingo ningo kwana ngande nduna koirorera kikiba kwane gento magara engo gotebiga eketini gokora ekeninkoleki nkole nabere boiga tinte ndi kwana mangana mange chefora ngurukwa no mo chairman gwe kwa yakabeo andi no onde sonia gona abakwana ni abara imwensi pia mono chairman gwe Paris nimoko mayana kimokoba eko tinje dalinje kumwaliba ngomo atwale ngera kindende ukole pindi ekyo chairman nabugo cha ukambe mwalimu itu. Father, with a lot of humility, I want to recognize your presence and thank you very much for presiding this memorial mass. Tigangireli bagelio abuna chuti bosango kwana nege songo baadaye. Ngireli bageli ngake romongi na rose tokora nere kanisa mbiyamono baba. You have a wonderful family. Na ndenko basabera maya. Njebono munankunya kuligereli gankolengerelia. Abana bali nasometio mu chioyo. Kiana asominya Mau Boys High School for 20 years before I retired in 2018. Lakini no ndigeli na bora irenga form 1 yacha kawenda. Tiangireli bageli na endente bye family ngambi ya mono kuinyoro mwaka Thomas Magare olengo musani one mono na ende Chassis Kisito with a lot of pride. I want to say Magara someti in early 70s. Magare no mwalimu oneo someti keras igolende muna mwamotogia omwako oyo no mwako wanje tegisemi na ndo koleta mange amaya igolende tikatumusabire iliago tosomia na otuli na Charles Kerasi. Charles alenge monta lakini nakatoitire sana lakia chiere to busikali biamono na Charles tigantu mbakere mwensi kwa yambi yamono yane kwa niaba ye parish ito ya Nyamagwa tigantebe nga mbiyamono ase family na ende ukoinyoro mugaka ikine kigendo murakore bakristo ba mokonga bonsi mwachira kwa niaba ye parish na inje tiga nga appreciate kiera father ankorora megutano twarachire mo sabuchibu kairuli baga gautanga basabuchibu bande mbara bono ni nainje ngobolinga mogeni onde naraiga okali maybe chairman ye parish ye ase diocese yaito onde raro abara imbale be executive ye parish okay abara ibe chichumia mbara waimokei gabasali utelimo baraimba timbu ati baraiga abakarosi
mabwa barai mbia mono paka abekwa ya fora mbia mono nayo nyakoba ororo ngunya gusaba tule Churches Kizito ngunya gusaba tule na ende Nyasaye na bara toiwe toigorerwe parish yitu ya Kabeo tubegeta masabo Nyasaye kara toiwe na gutukoigorerwa na intulende nyama ubono yabeire nene yabeire ngale na ende yatambeire okorera nabo nkunya ko kuba boli tusabe andi tiga twasaba buya omwana oitu kanyorera madaraka tiga tweigubuya ntware gusabira nga Churches Kizito Mambiende abe chief justice yekero koma gocha ko retire mbale nga wancha igo mbale nga wancha makofi kwake moja mbili tatu bia mono chairman wakwanire bia father noje bia twakwenda asini into akole bono bono ekepindi eke inataka nga tutagetigo tigondense tari makwanyo lakini no kurorekana iga abasaya kamera nataka mtatani hivi nikiita group mnai focus instead ya wao kukuja huko. Okay? Yes. So ntaite uchakira elevo yansepi abachokoro around taras mababa rosi gosema alia goseni nini abachokoro bali bakoroka omusesokoro watene neiga boy turarolekanaga simama wanasikia Kiswahili wajukuu abachokoro omugaka Thomas we magara kuja please just come abachokoro wajukuu ndio abachokoro haya kwa ukimaliza kuwashika hawa wale tu wataweza eka hivi but ndio walimbate na kwanza baada itangani abanda hawa haya salute asante sana kwa kufika muendelee hivyo hivyo unajua nyinyi ni viongozi wa kesho au wa sasa na wa kesho so tuende after we have cousins and I know they are the majority. You can kindly stand. Cousins, our cousins now, you know. Cousin matano. Cousins. Upitishe tu hivyo. If you are cousins, hi cousins. Yes. Okay, umemaliza. So I request one of you, maybe Charles, you can say a word. Yes. Father, waumini wote wa kanisa, family members, amchambo. Sina maneno ya kusema mengi kwa sababu mimi nitakuja nyumbani. Sasa naacha hiyo maneno mengine mnasema nini nakuja reserve roots. Huyu chairman ya kanisa ni mchukuu wa papa yangu. Simama. Tulikuwa class moja lakini mama yake ni cousin. Mama yake ule dada mkubwa wa my grandfather alikuwa anaitwa Oseko. Oseko akaolewa na Nyaingiri akapata msichana anaitwa Mwenyenje. Nyogari akapata mama ya huyu
hiyo uhusiano inatokana na hapo. Haya, other father, vile wamesema father hapa ni nyumbani. Wewe ni mchukuu wa baba yangu, wewe ni mtoto yangu, hata kama ni daktari. Kwa hivyo uhusiano wetu na yeye umeanza kutoka kwa Umundi. Nyumba yao ndio kubwa. Machweya matete so isabuke nero lengo monene uwo mochuyu. Mokonge, hii mkonge ni ya Sokoro ya huyu ya Umundi. Mokonge hiyo ndio indigenous tree ilikuwa hapo. Ndio sherehe ilikuwa inafanywa hapo. Sherehe hata mawe kinyesa mingi, hiyo mti ilikuwa inaitwa mokonge, ndio wasee walikuwa napanda wanaweka miti, mawe iwezi nyesa hata ikiwa nini. Kwa hivyo mimi maneno yote ni kwetu. Kutoka hapa vile umesema hakuna chile nyingine, ni mokonge Bogesaka isabuke Bogesaka matalema nyene ke basomere basangate iga abono Bogesaka isabuke walenge babere. Sitaki kwenda hapo sana. Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi. Murababa, this is the true duplicate of my grandfather. Ukiona huyu umeona baba, huyu buleti tata. This lady is the first daughter of my father. Na I recognize you. Hata mtu yote akitaka kumwangalia mura, hata bicha nikileta utaona ni yeye. Huyu mwingine na huyu ni dada yangu, si hata unaona dada yangu mkubwa kwa saa hii. Sasa dada yangu mkubwa ndio hii, ndio mkubwa wa familia yetu, lakini nachukua nafasi kutambua baba yangu, baba yako Nyakundi Ng'ono ndio msasi, mwanaume msasi. Naomba usimame baba yangu ndio julikane wewe ndio msasi umebaki kwa hawa na mama namna hiyo. Mimi sitaki kwenda mengi na mama ingine hapo Mary Mura. Tulikuwa namuita Mary tu kwa sababu baba alikuwa anaita Mura. Kwa hivyo atungechanganya Mary. Ndio mama ya kwa hivyo machache ningependa kuwashukuru kwa kujulisha tu vile tulikuwa. Kwa hivyo asante, wacha nirudishe maneno kwa Master of Ceremony. Asante sana. Oyo no musawo maithe kegusi sana na umoko morora bali batete kumanya mo. Kaikanya naiki chikasi yeah. So mwenye picha the next is our aunties chianti chaito ikagusina kianti aba makomoke aba mama aba makomoke aba mama kenya Korani tole Auntie Florence turatenena auntie ende yonsia etenene aya chine chianti che kemunto auntie yani nata auntie kemunto tenena igwati nini ako aetiga bia monorende onina ro atakokwana simuleiga
twarikire. Aya, pia mono. Ngunya kwenda toru bia chiango cheito abatata bono. Bari bara amugotinena. Atenena agenda na. Okay. Pia mono ande pia mono. Asante sana. Bianco. Wana isto ike ga bumbia mano aga pindia kasi next bono noko bate biru kwane on behalf of the uncles kairi kondor. Awami ndo mbiyamano sana asoko nyora liba kabuneli ase okwenyora omwana ominto Thomas Magale. Magale injo manyene o maene bi ni nanderete ono musasiroti oteba nga mpaka Nyamaruma nga namuchiete akamasomio na inje nasomete Nyamaruma ekiagera hengo mbwa ko esako henda gocha go iga hengo ngiro okoba oko enyara nkware ngo ekera atirete naende gocha ruya mokonge naende natirete ninje lakini rende kono naikire ngokore sukuru timbarosia no nyono kwarokia nero ruanete paka ngene buare ngaiki buwati ngakani ngano mokein no mokein agasoko rwana goti una weikanga ene mbomoke timbomoke abageta kuchiabu ngagenda kuchiaria matabekania ngaruka Magale higarenga muna tata nane ngo monyolese ebintu ebingi sana mbuya mono tarara swese friend abakombara kiage bona koruko ose nomoko njora tebe abere nomoko osali moko nara kino toko bwate ke usiki abo kesaka oyo nabako ba omo chokoro ke usiki aga toko ruko bogitangane moino ai no moko. God is good and all the time. Mwana minto Father Felix wote bia onchokiri moiwa injongo chosh baliko nyamuta manyeti buyo mokonyora njira mwankore chiche wono tiga masikani habe nandarende ono moiwone omwana moisiko minto morambe yori buyande buyori wono njena wete kumaro ngesiri naera njori muto manyeti ngorokiage justus oyibo soro nsabo itangari omwana oyo muigwode wana kona chigetu serious. Thank you so much for your recognition and you have invited me to the meeting. I have come to the meeting and I'm here. Aba kesaka ba minto so mama
ngorere mbare ngamo nganje mbare ngamo manyete imogyo kabako iga bono tewa nyisamina nyasasa niwe bono mwana oyo nje no muigwane nase nginjo oboiri bori bwaimi kabisa nanyora nga goikana nje korek ingi ngai wana mwe chibicha mare oge chibicha ngiota ne bono mwana no muigwane oyo mujo magari magari kwa ndo mangi ninyo no nje no mbori na mongo kwa lakini ni ndio ngoro atika mangi lero during first anniversary kotora je second anniversary aki inda kwana wana maya insali uzenda kwana mawe insali kendi yozi na kwana mugitigari kenza toko ngangi insa tu ko lero na tuari wana muno no muno tuanji toko mama magara insa ndrebuya amina sana njengia justice oi boso buri ko itangara bia mano takwani tibia mwakere chinko bioyo esaba kwani oyo kwani kemayana kabisa bia mano bia wakona yes bono tiango ndarara Fado maite inkore inkatula korona kito kora mangano so ntagitenda ngeli omonto oyo mukwani oyo mo tani yonde tukore iga ntu achaka kiumbe kia mwangono mwe father nate abegoro ya unity nyowe mo ina tete unity akamenta peace yo na love ita ngora tora unity mutwaro murembe mumaye wanchana so ekiombe kelikia mwangono tima Kennedy ntomu oyo mo bacha ken njungora kwana ayo bwata alafu tumeka nda next ndiye mwana bamwa Father abakatikista ekwaya abakristo bali twese twache kubwatisia kusuma umuika otata kobange ukisinya sai abana bali baito n'abamindo mwensi nabakwanire mbiye muri na inche kwa niaba ye family korengere na kinaboriwa okobantagete mware ngocha mororekane nchuga iga mubwatu rinde muikaranze committee eri twachora committee eria usabana moyo mokangoje nchuga ngoiga nchuga bwango nane nare nkogania twarosirie binte bya matuka mange twanyara byasarekire fate nare nkogania osesenia abaiga usembagenderere mbachige ntonyora nande babunekire natonare nkorengereri iga omonto oyo monaro tuborete oyo rutata nchwangu goja rinde uriorengo inchu nyakundi inchu tene na kwa niaba ya abatata rinde nyoro mongina rose na wen rutata na ikegera ntoko nyara kogenderera onyemba gutuko nchugo chega manya gukwane kinane ngukwana okobamba mboria tokonyore tusiekerera ni teisiko ase family nera ya mokonyore menyete isiko okobege ntu kege chikogenda noro bachikogiansa batubwatisi abana bali narora umwana osakari nchwango gocha uri presenti abali baisogera guru nomongino riache gocha okobante kitebe complete
Charles Kwale Ngoja. Charles Kwale Ngoja. Inchu. Kare tuachorete mangana yaiga. Tore intutweka rinde gentu gekara kana ngeichire. Omongina kwa ngoimoka. Inchu. Omongina narangeri. Dennis na inchu. Inchu ten. Asante. Igankorengereria kero tware nkuruka buna ige familia ichoire. Iga nari twa nkorengereria twakorire buya. Koba twaburukani turi twensi nari nkoboria. Inchene moneki nagania mubwatu buna iga committee inere in place aliande to kugukwane kyara tingunyara kunyabeka ase familia ribono yo ekurukuyo mochio mugima tugukura yaiga gwetera baiga nande tumira nega aria naria mangana yega turanya kwane abe banyaraundi bonse abaiga nateneni igombi ya mono nabo tugoikaransa tugukura nabo tukoira na magega tukwane ariare twaganeti. Tugukura yani asere family tuirane igumuna nabarangeria rinde tubeka mangana ari twabegete rinde mwensi moko nyabekere stamp abe complete otherwise na kiki nani biamono kunya kunya toro abageni toisire bono gukora pe intobwate omoko tumoroko omoko mochokoro onde omwabo kiage ote ore eside yende ya ritali inchura tebabere nimeto isiro babo modicon nabo nakwambushira kinende basogeria anka fata ni family naba Kristo mwensi mbiyamore nje asamageta korokwa Boniface Marube oigo soro korobitangare ndugu yano manene konyokwanire ate abanene kubakwane ndori gukwa nero manene inje ncho mukogoti divina no muiwa atere gaiga tuacha kangana wana abana inu gaiga lakini program nere ya nyama wo nyagitari ase abaroi abanyagitari bagocha ase kinyoro baja korora abaroi rororo nero twarenge aro achire mate gatwate akimore gaiga mutarakora tyangichega abongo bakwanuna na bakwaniriga sigo bono no tere mpara mataria n'abanyagitari mbarororo twakore kororo gaiga na mogotara gochororo muringo oliwe beomono nyasabaseni beomono ase family aso twari bageriga beomono biamono takwane tibia naye useseniwe ogenda kunya useseniwe ekiomo elio Wycliffe no to introduce the next nini abantu bari then tukole to rugai Greg from Equity Afya na yo ready then kurwa kutoa bencha tukole wairire buya mono endugu ya Silas asoko ngali bageri konya ko introduce abo akubwate mwana administration na ekitengo gete igakanya tuye birake nkenga se program ngosa munga ncheremba introduce gosemba rangeri bakwane ringane erimo koba omse tabwate ubaguzi
nanchita abantu bonsi akwenkonyora ago korecheche nabana bake lakini aboni abatari bake bona abantu abanene chijen zinchire gali akarangirio gitei mutagocha mongingere nyo narosire ono ngosabo yo makwane akwane na kiamo maete gosaruo ringana tu kamoto ngosabo cho kwane ringana eri moiga to westin samono agarto introduce bare bakubwati bantu ba mintombe ya muri mwensiga asa marita nguru Kevin Kamodho cheno mwana inongaga lakini okay exactly nga mbotara omugaka magare umasani olenge ninja nakamugingeire karwarete na barengo ngakire Simeon tebinga yole injunga nimba testima nacha ne machine na mo chef ongakana nanda kuchigali na iraba no basi kera sirete I was in Nairobi fata ka otosomie misa Karen I was there toka changa na kumetibu no mwaka eri kumba matukombo anga kagenda na tuanjete magare na tuanjete sana kitore kere mali na bago chokore cheche na intu otote inga itoruete kenyorogie ito na gekoroku agatwegerie kegusimo no meterera sana konyora boni gumuntu rakwegerie kegusi tigati mukeno murembe asante sana my brother soko to recognize thank you so much aya mbya mono korengi umuntu naro yomo korengi ne surprise nkomek chuma bwa chochi chuma injora kwana ringana eri morio kantoro father mono lakini father aki otuabere aya na nje tigamba kwani biya mole mwensi tigamba kire biya mona sogo ikaiga na nje buna na tema gari no musani ono olenge miaka yonsi ipi buna ritaite nje nakamugingere tigati mukaso murembe egento nari chigukwana ngero mugaka fora kwana ali abana bamagare mwensi na mwacha abageni omogoko gw'abantu abonsi ipi eparisi yakabesa ko igoru onoro mogoko banane mbatagetikene buna fora te abananje gukebeko mukya mambiri tukoria mambi koraje kanisali oru etairia ya munanje nguru yamo toigore bali simio ya abantu ekonyeke mbia muno aya asante bono nganchere ndangeria abagambi baito bateri ngane erimo Timoteo Sembaro nanyoru ake igantu anda korari omwana oyo bado tutaranyora anye komoro chando nsose korange no mwana otamaeti muboli na kyokoroko sei nonkai mwana oyare myaka 3 etaterigere tiene tara manya buya koko more biene bieito na gokororo tebe ena bera bomwono so magare no yo daktari bono tigansaba omugambi oito oyo Mose oyoro mwana oito omocho korwa omugaka magare karibu gaki anyekoro oche otokonye korangeria abamino abagambi bande barororo akimbia mono ogokora orangeria omugambi batenenerete anyorororo gose bande barabe baro jena korera abo mbuya mono basi mbuya mono abana batata moke na inche gongo te na mbuya mono asogo toinyora ekiare nkeye iga mwaka magari na gatorangiri sana na andi na nchete ko ekosori kugamba na bali ko ngakire simi na aja twara kosori nere ona abana bamagari yonko basabira mayo botoro rubuya nasaba konye egera buna moko nyakobunyora nere na baba inyurete igoro igo fata amona bakatikisa na mwensi amwacha tigamba irane limbu ya mona asomoye goyo iga obeiro moye gobwo morembe tiganya sae nere asise ni omoye goyo iga egere mwaka magare ati mokaso morembe kuna mwaigwa nare ko sabari bageri iga mugambi ondoro achicha anyo mugambi omoneno ro achiche mugambi onde
amang'ana abere atatu egere tokore mbuya mono. Fata abakatikisi baito n'abaminto mwensi wajumura nekwaya kabeo mbuya muri mwensi nabakire Nyasaye oyo ori omwegenu otorendire obware atorusiri paka bono tata niga arenge omosemia ekero nachore tu obotureti iga aborete ng'aki kai nabang'ina mwatogambeire. It was 2013 nare kogenda kinkoenda kabeo ontebi omogambi kwaboria abagambi abanene bagotebi ng'aki egasi ekogenda inche nabakire Nyasaye nande natebirie abana baminto ng'ambia mono ase okoinyora nande tata nande twamoinyoire moseseniwe abanto baminto tobwaterane nande mwatosika muna abagambi abake nonya torabatureti nainto ngokonya torabagambi abanene mbiya mono amarieta mere ni kwamboka Nyabuto fire chelta kagora Elieta ntabate Charles Mose oruli kura ne eliane lionsi gabuna tole likura mbiya mono. Fata wakatikista abakristo mwensi nabakwana nje boire beya sana chiango chiana tenga mbia mona sokoro beria meroberie ya sokoro nje asa mareta ngoro Daniel oibuongera kuri kenyo ka cha ketero goro gioka nje ngakaro mubaka rugoro mbia man mbia mono asa mareta ngoro kusimeni ya muri Mogadisu kuri mokonge tera toru magare na chiro ya yar kogora chingeni magaro muga kuri magara gwa kesim kuri nyomba onte umata bata machesa manya sana ote banga ndikiria ngo muntu bwate chingeni buli nagu umanya kutumu muntu gora none kanyo sia bana ribate be karbatara mugingera ngorangiria ngenge umurano ora bwo chogingeru igo magare no muntu miurenge abana maba magare mbia mono mugu magare munarenge mbia mono sana njeno machema ngi chiro ya mokonge libage na linyore na nje ko ruoro nga magare ngose arenga ruoro na into mbia mono sana igabu no twakorera bono chinko aneje igira no nchoba introduce mangana health talk because iga na bakonyora ukabwate keuno na bintu binde mbia more ko bakira mbia mono esogocha ngoro kumagara magare ngete ni nchomo ke kabiso yo magare una mwateba ntubwatu mate abagaka buna bare guys bagotara na bakonyora mbabwata abana lakini njengate ngakina nkonyoru kanyo muso relax ria kego one thing kagere tugo sonde na romo kesinde kosa na boigo lakini kionda atoke sawa kionda atoke kakini njunka sawa umbaye watamaitu moise koi obo ominto tenara mo introduce sawa ne maite bono nade ko batebigo oyo no moise kondo ito lakini ngumo introduce torenga kiaya sawa bono njino munyagitari ndobata abanyagitari babere lakini anengo mwengo nganchira mbatebi anyagitari nere twanze goro ku Equity Afya omse anye believe it sana no the first diagnosis ya megatigu yoburwaire bono ererea sana konyora umugaka kwamini uno mwana oyo moke kabisa nanyare kumorwari bono nyagitari ikoro ku Equity Afya ndobata branch chinyinge nene ya Kisi nechinde chire Nakuru bono ya Kisi natena abantoga egere in the spirit yoko give back the community baba check bosa eru munerega atokora no bale mona umukulingori gwa keigo ukioranya urukende tutanyarerega na umugocha taoni sawa ngorangeri etimu yani Equity Afya bachega pole abane mbali gusi so na request Equity Afya team mkuje huku you introduce yourself you tell them what you do then tuendelee sini sawa so thanks sana after this umekaribisha utakaribisha after food au time yoyote you can find one of them awaongeleshe kwe sawa so thank you
Aya, asante. Good afternoon, all. Yeah, I'm Christabel Buyaki. I work as the facility nutritionist, and the rest can also introduce themselves. Kuba kwani mbiamuri. Sam Marieta Faith na work Equity Avia ni nurse. Father, katekisi wamekuja na wameandamana pamoja naye, kwaya, washirika. Tusalimiane kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tumefurahi kuwa pamoja nanyi hapa ili kuweza kuungana pamoja nanyi ili celebrate maisha ya Mzee Thomas. Kwa majina mimi ni Yohana Makori, nafanya kazi pale Equity Afya Kisii. Asante. Ya wandu ndo werewe. Asama ni tangoro ko Felix Riendo nje no mojo ko Saka no magale. Ngokora Equity Afya. Asante ngoka sana ngokora. Asante sana. Mwana onkawe uri qualified uri kira Equity Afya. Yo bono ekobwa yemile timonye piliveti. Anyo msokoro anye piliveti ngimdanya piliveti. Haya, asante sana. So mnasema wenye wako wanataka check ups wakuja hapo. It's free. Okay. Very important. Nasikia unataka kuongea. Okay, so pia nitaongea kidogo about hospitali pahali tunapatikana na zile service tuna offer. So Kisii tunapatikana pale Oru Complex, pahali Equity Bank inapatikana, tuko ghorofa ya 3, 3rd floor. Tunafungua kila siku kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Tuna offer services mingi za outpatient, kuna general consultation ya daktari, kuna pia specialist consultation. Tuko na pia clinic ya mama wajawazito, tuko na clinic ya watoto, tuko na pia family planning services. Pia tuko na pharmacy, unaweza pata dawa, tuko na lab, tunafanya vipimo vya aina mingi. Pia tuko na dental services za meno, pia tuko na za macho na services zingine mingi. Pia mmekaribishwa sana. Hata kwa vipimo tutafanya leo kwa bure, tutapima pressure, sukari, kilo, na pia kuna dawa na unaweza consult pia. Asante. So watafanya before wakule ya mafuta. Okay, so thank you. So tuko kwa kipindi cha lala salama. So wale wapishi waendelee kuandaa. We almost through. Alafu yule mwenye alikuwa na keke alete Father I bless. Then the last speaker now is Dr. Benjamin Magare. Achonge introduce the Magare family. Karibu daktari. Ngaki bwaire bya mwensi. Bwaire bya naende. Kwa majina wala wajui Kisii naitwa Kikenyi Magare Benjamin. Njino mwana wa Magare. Uri batama ngora ngino nte utama ati akini utama ati umumura ukarenga. So 12 gabu. Wana Nyasaye na bato place tie familia yaito na bange torese no rocha boranje bange gasio go introduce to rocha like that no mongna no muga kominto umse Magare lene na place tiguna na bange no go soiri watoiga bono inda ngo introduce ya abana bae bono yongo chako yomo ngo chakiro muise komona kabisa bo mongna bo muga Magare ugoro kumeri injuga kyo kwa bakwani nyo dekeyemo usasi second nyo 30 second jinsa abantu barase lakini injua yota ngyo koroku ne familia yaganye ko bwatonde bwense chanere na bamoko je momotugeke abande momona ko ba ready bana rende next. I'm not stable. Muyamole njamali etangoro kumerikero Magare njo mwisoko mwana no mujyo na omurabe mumanyeti mwana wango basiko aramenyire Nairobi lakini mwana mbosonga na akore lakini ende na ngocha ndenga totiga tutarabaini tumbwa tumange abana bane ba gali yawe yabasarikira njira ana yo makalisiko auditing na te bante bicha justice dan ako outside. Sasa huyu ndio last born wangu. Good afternoon.
Nawasalimia wote. Father, karibu sana kwa matanga ya babu, makumbusho. Asante sana kwa misa. Hata kama nilifika baadaye kidogo. Uncle, ninakusalimia. Uncle wote nawasalimia pia auntie. My cousins pale mko. Hey cousins. Naitwa Laura Kemto, nasoma Magena Girls Form 3. Nimekuja kupea baba pole. Na najua babu amekufa na hata nisikia, lakini ni kuna message. Babu nakupenda sana lakini Mungu alikupenda. Rest in peace. Father, nilisahau kidogo. I appreciate your presence, all of you. Ngokora KMTC. Oto nimekuwa nje miaka 2, niko mgonjwa. Niko kuwa senior office administrator. Yo ende secretary lakini wana garwa ikirere bogete wako ba administrator. Mwe timbu yeyo abantu bamagale. Timbu ate mangi. Sa bwana mbuya mono no mwese kwito manne alafu mungino manne bo mogaka magare na wata murana baiseke bwana mbaji bwana murana bago chari abarepresent yarwe even 30 seconds inju muraga kichinsa ngo eracha ndongora sabare mura Father, abantu bonse nabakwanira imbi yamore. Nje ngoro kudivi na mura. Umojo ko. Kurwe nyombe nene. Buyama. No mwise ko Fred mumaite. Wane familia ito mo ngina Kerubo Rose Keremensia onu machoga ko rugoro gasengeraga. On to je wanjoga bari mwachite kutobere siga kenyoro igo manya mwise ko mino nara. Wacha kwara mukwani. Yoka tutaka hiyo. Wana ngocha kera familia ito ndutore familia itenga kabisa turaba muras sister no mwise koyo. Mondo wato mwise ko ito monne. Wana to sigete sana injwango ne familia anye ko bwate anye rodiasa le karabo tevya. Injora na wote tuchikoro asiero na to gota na to konya suguma. Father, abairi nabasani abale bacha gutusangesie kegenie kigia tata. God is good all the time. Good. Njengo bakira bijasenge njumwachire so gutusangesie kegenie kiga. Ama kweli na baka ba makongu lakini yakera toko gendese buku ya Job egotebanga kero munte kera gutongwe senda ya mamu mwabo Nyasaye nabwate chi amubekerete chimbebe chiaye atari konyara gwetani bono tatere nyore to kunya korera chinga kichiaye nchigete echine chimbebe chiaye atari konyara gwetani na to ikaranste tutakeire twe boringa ningo nande chimbebe chiaye chikogenda next ase ngencho tobisire tutamanyeti bone tutakeire twe yarigani kero monte kero chimbebe chiago chigoika kwanyora mbu yariganeti otherwise mwensi pina bakeire mbiyamano nande to next ande to chitumira negaiga moko genda mogenda biya family yana ni nyibwate gari arate saregeti ne liba kale shughuli mbali mbali nje nanyora ase ngencho buno yontata let me come bunacha igo mbiyamano sawa mbiyamano na mwisi ko minto manne na nero manne wana na buye katobwata wana igo na boy igo na Nyasaye na wato the blessing father toro chini na to the blessing so anyora sawa wano oyo kumubwati no muromo nene wana nero muromo na to bwata na ndo tayorora wana njune family yage ngima alafu mu introduce rende Juango, just come quickly. I'm doing succession planning, so nabago na go chaiga. Someone else will introduce us. Father, my uncles, aunties, baba and everyone else na wasalimu. Asante. Hata najua tujakula lakini tunaweza ongeza sauti. Na wasalimu kwa jina la Yesu.
Aya, sisi tumewasili leo. Nimepoa niongelee familia ya Justice Kizito. Mimi ndio firstborn, deputy parent. Senye hayuko, mimi ndio nitaongea kwa nyumba. Amesema ameongea mengi, sasa hataki kuongea, lakini ni sawa. Tutaanzia mdogo. Anaitwa Lionel Xavier. Alafu kuna Leo Jude, tunaenda haraka. Alafu kuna hapa hivi, unaitwa nani? Gracious Blessing Nyaboke. Huyo anaitwa Don Bruno. Alafu kuna hapa Kaisa Ngono. Familia ni kubwa, lakini kwa sababu ya heshima siwezi ongelea mamangu, lazima ajiongelee. Kuna wenye hayuko in absentia. Kuna Angela Mora, aliachwa shule. Anafanya mtihani hii mwaka, so pia mumuombe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Njama lieta nkoroku Sara Nyanjama. Njeno Munyalibali. Mimi ndio mama yao. Na nje na ilile chinga kiechi kubakira mbuya mono sana. Senge njo last year mwabete mugutetena na intu. Naende buna mwabete mukorangeliwa. We appreciate your coming. We don't take it for granted. Next time toko barangeli wembe ni ule. Mbia mono. Asante sana. Tumaliza. Thanks a lot. Ngobarangeli tuli kwa kabisa bicha ya mo, lakini bwana nje next. Bwana after mumuroyo bwana familia yana. Familia yana onspi inchwango gochaga. Na bana bonse. Bwana nje ngo babwati. Mbayo babora. Ose wonjo ka around ise mwana ndumse konyo museke noyona. Wakora mwana utama etia ga komonyo noyona most likely. Injibwango bwange fata ngoro sare ngo andare somewhere. Abana ngo chesa bakare bana igoto gochaka mwe banga kurwa manne bana rendo musbacho mana kuridia ukano munya numugirango no are nchirare uri amusarekera gari bana ngona go erure nabatebi lakini erure ngo chare ga mungu moromore akuridia uka abata bana sta no mwana no mugirango lakini ngo ikare ga lakini ngo nabakwani sawa oyo kabere na royo go kerubo tigakwana. Aska Keribo Munyalibali Kurukeumbu. Niseni abana 6 obarigana. Asa Marieta Ngoroku Aska Keribo ikenyi nero yo mutachone njene nyumba yae ya kabere nwotomenya tari Keumburogoro seito Keumbu Abanyalibali. Niseni nabana 6 aba iseke bane aba murababere akamuraga kena kwa ku gatobura ondo wensi omoroche na ba gototebi bana ngori no madagwe kwana bakwana ngamalieta kosa kwana bana ngoye korobo minete moronya motaike oyo nero mumuro monene ketukanya kweba omoise komo ke araire omoise komo nene nero. Jina langu inaitwa Nyaboke Nyanchama Gikenyi. Sawa. Kurwara bana togende next na. Nanjengo ira chinse chiko bakwani mwensi mbya muri. Samarieta njudi bona iringoroko nanje no Munyalibali seitere kekati. Injene nyumba ya gatatu ya daktari na injengo bakira mbya so goikarero gotesange sese anniversary ya father in law larire to wakira Nyasaye mbya so gotumira ndirero amo na injene nsese na banasta aba murabane ne chinyaruka ibere muromo nene neroyo akurukwa meka busire ikenye oyo kabere neroyo
bakwana. Amanda Maya Gikenyi. Amaka Bosire Gikenyi. Oyo gatatu. Antita Mansa Gikenyi. Oyo kane. Konkonsara Gikenyi. Oyo gatano. Akoro kubosibori Sandara. Nero. Noyo mbwete nere omwana oitosita. Nere magari. Nero togete after matukabire kero musasirire. Kobakira mbia mono asugoja. Sawa, mbia mono. Next. Na inse ngoba kwani mwensi bwairire. Asa Marieta Nesta Bochere no mogirango ande koru South mogirango etago. Ndosi seniri no mwana oyo mu akoro kuntabo magari. Batie karara. Mbia mona sogo cha kutusangis first anniversary ya Omse. Thanks. Ngoba kwani mwensimbu ya mori. Asa Marieta ngoro kushila Nyanchama Gikenyi. Nicho mukungwa ya namba 6. Mbono ndochi koreto mugenyi. Sawa, mbia mono. Bwana oyo onde naro nere. Karate kerake igo. Oyo onde naro nero korte ki. Karake o mieta keigo. Bwana tukamuira tukamubeka aji plate chi sama uga mogoma the crab nekiro kubeka chichuma waji drill kwa kwe plate na neskuruge tukubeka sama gono akareka lakini abana ba embara akana kwa gaisia kanne gako kusaka saka ne anko yane wano igori na bako kusaka moreka Gikenyi alafu na gaisi ngareka renge gartima iskagenda lakini ende gono karabwata abana batatu toro jene nya sana seneti wani nya sawa nseni ni boli na ikiri abana 25 toro jina na abuiro omusatiri omusense 17 yaigete namubuire nane gutari ndekia aina masabarene nyasa ndira ngari fata basesenie abandi batara batiswa ojojo batisere father otherwise because of that aginde moto konya gutorigerio mwana ito mwana ro oborire yani bono twamorigiri nyone bituma imeji yani bono toreme chando yoka akoro kuondie kitu amorigiri kimura yumuntu ndo wate mwana iga mokoreke moto otherwise bono kurwaro mbia mono isaransa bono torangeri next bono montore next yo kondu maega numo sawo yo mwabwate ukoro ku mundi bono tigache ne familia omwana genda ora tarake enjoy na bakwani mbia mole na inche ne familia ne rojo bono bonso batambere kombwa banagotenera arake abana bale una mubaroche iga oria onero monena goro kontita oyo magara oyo na Queenas Kamparaka oyo sweet ni nyabate na aka goro kusandara bosiboli zawadi na bala okatario kaiga kaigure bia so bono tiangi na bakwani ate ababere gato turu nanche na bakwani mwasimbi yamwe Samarieta ngoro kupoli nkemuma seitere musocho ninche tomenyete no mundi asante sogocha to celebrate anniversary yomte nande twabakaribishire ntobe tokonya kwa celebrate konya kumuinyora twabakaribishire mwansi mwacha twasanga litukulia yarabia mukole tibia aya asante aya mbia mono rende mbia sogo to tarera jana kwandra mangere sana sawa mbia mono omosae manono mosae vita sorry vita na mwae na abana bonsi injune timu yao eklani yake Gimanchu mbia molega tima chinkia kongebera na incha tsina ngo chikomweba rero lietera nengoro kupita magare inche ndo mwalimu ngaso Magena Boys
leo na discovery jirani ya nerali wana ngumanya na to later timba timange tiangi introduce family umwana omonene oyo tiye kwandire lieta. Naitwa Selina Tasha. Sasha Onsara Natalie. Sasha Onsara oyenero ro crafta yanti anenya woke nori ondakoro kumagara Roy Magare wana ashete Magare na Magara no yonde nayo ko kunansi tige kwanire. Asante. Abakwa ni mwesi ndiye muda Samarieta Nancy Mukeira ncheno mubasi ko musora mate ninche umurugi opita tana barusta ko nakwenda lera gutambuka matabu mbia mona mwesi asoko cha kutusangesi soko inyoro mugaka. Sasa enansire to so imosora igonga manyora ngegau Yoto jega sinengi mate wata matunda matari ko wago for so mote. One next mo sai manono mandefu njwango ra kwa njwango ne klani kyao. Na bakwa nimbu ya mwana ende. Elieta Wycliffe, Protas, Manono, Magare. Na inche eklan kian no kerea. Na wotore tonga na akamonkari kata iyo. To wansa abane baro atano. Mwanene na aroyo. Akoroku George, Berigolio, Ontita. Oyo kabere. Akoroku Sinton, Moti. Yo gatato. Ika Magare Manono ninche oyo kane kanyaruka katobwate gakoro ku Sandara Nyaboke Manono yo gatano kale metienyene okore karaire gakoro ku Thomas Magare ano Magare mbwate mbabere oyo Magaro imagara arugete na incho oyo Magaro ina arugete korugau nimbwate omwancho onega akoro ku Phyllis Nyansarora goni riasobo lakini timete sina chachenchi aroku Manono wono nabagwe kwanera na ronsirete kuruchinsinyo chirirogora none naba bantu barogora mokonge na rochendu gaiga wono tomenyete rogora kabisa tiabatebirieta korugabu abateye kyara bateye twancherane mbuya mono. Abakena banene nkupa kwa nimbi ya more asa Marieta muna maigure Phyllis Nyansarura ngo akirambia soko cha gutusange sese kekenye kyumse omse nabo na bete nkubera nere kuru 2019 baka komenya nere baka 2022 bete ngwege gaku osemya mangananda mange kituramu bono tuamo misiri sana mbuya sogo smogo ikamo ikibuya mbuya sogo tusangesi inche umurugi nkuruga ase mwa Wycliffe ono igombe yamano Buyamano. Wana mokogoti ngwe watana mokogoti na roroba nande nakorenge nama tarimona monto ndara chaftera ingara chana welcome magara kayare Gregory ne clan kia Mbuya more kia konya gocha na nche no ndo babere oyo monero oyo aino nero moke umonene naro lakini tanyore tinga kiogocha oyo na wako mo represent wono mbwateo umwancho no monene abwata abana batatu oyo monero ku Magare na abubande oyo no yokabere abwata abana babiri oyo motaje titaigwete buya akoro ku Zuri mora na yokabere akoro ku agoro ku Petra Ariela Kerubo bono nimbwate Kerube saidi eliende na Keruboga
Bono na wako batebi na roche pito chire musoraga jengaroti antame uchi bukale. Bono mutanga no mukale no yo kabere nka momentero mukale onde. Wana wako bakuani. Good afternoon. Naitwa Mama Moral Kerubo. Mimi ndio last born, karibuni sana. Aya, asanteni. So mkiona mkale mwingine around hapa murushe maneno. Sa wana mbiona gukora ibyonsi umongino nsara umu machoga mugakara maruse tiga risengera akamureta wone ne gasingi yakorete wona ko nere go to present kirege ndimde byonsi twakwanire abekeri boerimo bagamena na father egere biko nyasaye buya wono mongina Rose Kerubo nsare Clemencia eche aledi gosene another ko obo rayo bonga sana yo bandene ngora bakare egente kiesar taribo no mongino muyare kara nani ka morega muko mote mwara mukwana nene mwaga na kugamba nere nayo injwanga mongina Kerubora to kwani wana twakora da simbi yamona ya wish take opportunity ko batankero monto mbiya mwata time gocha nande mbiya mono nanjewe last year karo musa kwete tareta itaikijanga itaikisatu mutenyo nane 2024 je matuka kaira tano muise konaga kuko kuna mongina nyangaresa twa mutinde gete gari ke umbu wana bene mugo sabero musera nje mo sabere muise kona rosirete uko kumongina nyangarisa gikenyi lakini ende is okay inensere bo we agree otherwise mbia mona for those babacha we appreciate family ya magari twagoke na ino mbia mona soko tamagoro na ende always be feel free jenongobera nakuru njene surgeon account surgeon surgeon omonto kubara nongobera nakuru I love most of time ngo chandega ndire ngoraro kia bana barangeri konya chinsocha nande like that otherwise mbia mono thanks a lot, may God bless you wana gukora right ko momo ngina akore kiregento otherwise mbia mono tigara buya yoko genda buya litangani we musasiroti bakatikista ekwaya n'abantu bonsi pimbi ya mure mwenzi muna bate binche ndo simagare nkorokwa enkenere yane naira ne irimbia mona sogocha mwacha se bali batige gasi yabo bacha naira ne irimbia mona na bana bane nabo batagete goikie namba gete bakana inyura lituke limo ekero mama atarachi okwa igante beti ngambe rone mariacha none oiboro omwana ondoke nando oibora bamura barande mune muru nesereti egente kimoisonde nakenyura bono yaikire yabeire boigo nchi nkwira niringa mbia mono abana bane mbia mono rende noyo nende mo 10 na kyanyura abana abange none ere munare iga korete miaka eberenda emiaka oyo mo paka ebere bono rende inkinda akora okuru gwanja kwa Nyasaye okuno nere nderaja kumanya tamanyete nderaja kumanya nga emiaka ebere abere tenda bono mbia mono tiganya saba konye togenderera goikaransa no morembe no mbwanjani mbia mono bono bwata mbia mono igo musawa ine miaka ebere akoritenda amabo gendo rengera liorore bia ina banyane nero taro chebia mbia mono I think chinkwano chiere ile gaiga father mbia sobore mereria bono ngonkoro nkorangere muta aru fourth of thanks tutobaererie mukatikista na father na nagote bie keki nere gaiga ya anniversary ko buturwa onye bucheria masabo ande ni no kunyora masabo bali batene nambate abo basabirani bali be unity abaro basabere then tobutore then from there abantu be catering imbale gaiga bona abantu bakoragira asante sana ankorangeri Daktari Junior acharu vote of thanks. Good afternoon again. Hii mtani allow niongea kizungu kidogo because I might to understand kuna wase wenye hawaelewi Kisii. So hours ni kuwashukuru sana. From the moment tulianza kuwa our daddy alikuwa na shida mkatembea na sisi.
kwanza ya father venye imesemwa. I think one of the things tutakumbuka from this conversation ni ile like father ali play a big role from the time my daddy was okay, our daddy was okay till time ali pass. So father, we really appreciate you, and I think we can't appreciate you more. Tunashukuru sana, and then the whole church, and then jumuiya. Father, we always know for anytime we need the choir. Tunajua tukipigia fora everything imefanyika. Tunakushukuru sana, and the choir, and then even with the way you received us ile time nye after the burial tulikuja tukaongelesha, the reception was good. Tunawashukuru sana. And then for the guys when ile time nyingine tulikuwa tunalia, we may not have maybe hatukuongelesha one on one. Kuna watu walikuja mazishi, we never saw you, we never talked because the emotions were too high. Tunawaambia asanteni sana for standing with us. And there are people who stood with us silently. Tunawaambia asante sana. And for this celebration, Madhe, tunakuambia asante sana for kuchunga mzee. We know miaka ikiendelea, wazee kila mtu na maybe love may get lost, things may happen, but you stood with him hiyo time yote. So one thing tunakushukuru as you tukiendelea kuomba. Maybe tunaomba Father, you can walk across na Madhe, waambie wasalimiane vizuri, whatever they were fighting for haiko. Si ndio? Si ni kweli? Our dad is not there. So hata kama mlikuwa mnampigania hayuko, but the love is there. So mshikane mkono, because if life ikiendelea hivi, the next thing we are waiting for is our deaths. Si ndio? So why should you be bitter all this time? So tunawashukuru sana. And then for the family, Benja, Deno and all and the rest as the nuclear family, asante for the support that you gave. And for our service providers, mkiangalia tents wase walilala, but there are like 4 tents, 5, but watu walilala huku wakizitengeneza. Ukiambia utengeza hii tent penye iko hivi ni ngumu. We tried but tukashindwa. So watu wamelala hapa, tunashukuru sana. And for the catering team, tunawaambia asante in advance. Hope hiyo chakula itakuwa tamu na itatosha. And then for Equity Afya, please give your best, and tunashukuru sana kwa kujioffer. We didn't pay you to come, kwa kuoffer to give free services. And for the guys who stood with us ile time we needed you, asante sana. So namachuma mwensi na kero monto toko bakera mbuye mono omse to akamurukira omse bada abantu abanga akamurukira omusaye okubaka okikira omuntu omusaye bono he was pro youth, na tunaambia Gen Z tafadhali rise and take up your space. Tukisikia Bishop ameongea sana, tusipush sana, tunamwambia pole pole tu, si ndio? Bishop tunampenda, Father umfikishie ujumbe, si tunampenda sana. Na Gen Z hawana ubaya sana na yeye, ni kumwambia pole pole tu, akanyage mafuta na breaks tu. So thanks sana for you kila mtu, na tunakaribisha the catechist and Lena hiyo. Tutakata keki na tutashukuru sana. Tumusifu Yesu Kristo. Tumusifu Yesu Kristo. Ntoko twara mangana mange tigamba manya wa katekista uli rogoro imuka. Uli akoro kwa Feresta obita so bonka bwa enkabe oga mate niga kore gasi omusalia karansa oronto masi munari niga kora orugare no yo akoro kwa Nelson Ohora niga kora egasi ya saiga na inche nchoni ya buto seito nemenwa aiga mairi amangira nje narora mang sana musubati umitonare maiga ebara bange amokonga basubati ba mite barange angwonspi lakini tiai mokyo yomo mamororo yoro muchoyo yaboke ngayare oinero yominto oyominto mokogoti tumusibi Yesu Kristo tingwa fata na kwani tumwange ngobe mwanzo karibu fata. Asanteni sana, tumefurahi sana kwa gawa imechukua muda sana. Ena kila igo singinjurende yo boiri saira sinto tigirete komonere iga
Uwairi na wagosie liso watigayo. Kwa hivyo nawashukuru na nataka tuombe, tubariki chakula. Kutoka hapo tutaanza kula pole pole kulingana na mpango ama mpangilio. Kwa hiyo tusimame sasa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakuomba ubariki chakula hiki kilicho ishara ya umoja wetu, kilicho ishara ya upendo wetu. Tunakuomba kwa chakula hiki tupate nguvu ya kukutumikia siku zote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi apende kuwabariki na kuwalinda Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Walimoko na jeke kilendi njugo cha rosi nchu na ama vile mlikuwa mmepanga. Na bakwa nirimbi ya more mwensi. Erieta nguruku Frida oyosaka. Kurangeri Mama Rose. Umochokoro monene obumo utata na umumurano omoiseke bache egere tuna chekeki. Mochokore nyaruka. Kaenda tole kuna chekeki na tario bokima bobari ne keki. Mobugano bokima togo chikuna chaba chokoro wachuku wote tunakata keki na sio ugari. Sio ile ugari mnasema ya mchanga, ni keki. Sawa sawa. Okay. Karibia hapa ndio tuweze kukata keki. Mnataka kuimbia? Wachukua mnataka kuimbia keki? Nani ataongoza? Nani ataimba? Kucheni? Sika? Sika uimbie keki? Iyo ni keki sio ugali. Iyo ni keki sio ugali. Kata keki. Kata keki. Kata keki. Asanti. Keki ne ya tate kona chikona jwa igongo saba mama afu aigore keki kiagera ne yo mugakoe. Abachokoro maeta banjete keki mono una banjete bintu bigwansa timaeti ngamba anjete sokoro yabo igo. Mwanjete sokoro yaino muripenda sokoro sana. Mama bwato moyo na bachokoro baya banene babere egere banache ekeki sukagocha wachukuu songa nyuma kidogo. Baba akikata keki atawapatia, si ndio? Wanakata keki, wachukuu imbanga. Iyo ni keki sio ugari. Iyo ni keki sio ugari. Kata keki, kata keki, kata keki sio ugari. Sawa basi. Mwingine hapa anatuimbia ati ni mboga sio keki. Keki yeye, nani ule atasoma hii keki aseme imeandikwa nini? Thomas Margarita. Umesoma vizuri kweli? Wacha huyu mchukuu mkubwa asome pia. Thomas Magare 1 year. On 1 year. Tumeisa kata keki, sasa tutaikata tupisi kidogo kidogo. Mama nafikiri atasafu wengine.
Bata amechukua kwa inaenda kununua. Sana ilikuwa hapo. Maisha haya ni mapito tu, kweli ni mapito, hali ya sasa ni kwa muda tu, kweli ni kwa muda tu, najua kwamba ushindi wangu unakaribia. Mtetezi wangu Yesu sitabaki kama kushinda mapito haya, ipo kwenye kipimo. Mtetezi wangu Yesu ananipigania, sitabaki kama kushinda mapito haya, ipo kwenye kipimo. Mtetezi wangu Yesu ananipigania. Hello, twaikire ching'aki chomwerio announcement na ya mutete tuanze kuragiraga, lakini ngo request twansire ne choir to mpangilio itoko bangera iniga choir to kuma kwenda iga tumaye kora uchibali ba matari ye choir machi narega mogwesi bwangu tukorane tumaye kwenda abantu bande rafu enda mu sign lakini to ruona aro familia ngima awo mutaho murai mutigare maega biyamano siku aloifanya Bwana Mungu.
bagotumbare
Tobe ke strength line. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Usiogope, njoo. Usiogope, njoo. Anatoa kwa haki, tena atoa kwa muda. Na wagodi zigudo, chukua makao wetu wa amani. Ondo tani mati ko ni tuwa. Anda score ni mwana. Oya. Peter, silence. Peter. Raramutu. Silence, Peter. Kilia kwa mtu. Angola kwa kia ndongo kwa sababu. Ngo toke. Pardon, toke. Ngo toke. Marano. Peter como chico toke. Silence. Enjoy.